Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün oktyabrның 9-ы salı kunu. Qırımda mahkum etilgen Ukrayn faali Vladimir Baluch açlıqны toxtata. Bu haqda Kiyevdeki matbuat konferensiyasında arxiyepiskop Kliment seslendirgen Baluch'nun mektubunda yazıla. Baluch'nun sözlerine göre işgalcinin ceza etken sistemasında içi olmağında namuz degen şeyde bir aralık tapmak için son fırsatını faydalandı. Şunun için açlıqны toxtatmağa karar aldı ve aynı zamanda işgalcinin aşını aşamayacağını ve hapishane urbasını kiymeyeceğini bildirdi. Ceza çekecek yerine etap etilgen son açılığını devam etmege niyeti olğаны kında haber etti. Халқымның намусы ve menligi menim hayatımdan kıymetlice, kok yüzlügi qaramanları oz canlarını acımayı bergen edi. Aynı bu sebepten işgalcilerinin aşını aşamağa ve hapishane urbasını kiymege özüme ruhsat bermem. Volodymyr Baluch mahkeme takipleri ile razı olmağını için martның 19-ında muddetsiz açlıqны ilan etken edi. Rusiya FSB'si Volodymyr Baluch'ны 2016 senesi dekabrının 8-ında yakaladı. FSB hadimleri Volodymyr Baluch yaşagan evinin tavanında 90 patron ile birkaç trotil şaşkasını tapkanında iddia etiydi. Ona karşı ikinci cinayi iş Aksheyh yani Razdolna kasabasındaki Vakat tutuluv izolatorının rehberi Valerий Tkachenko'nun arizası esasında açılgan edi. Kırımda mahkeme Baluch'ны sahtı ve uydurma kabatlarından 5 yılga koloniya kasabada azatlıktan marum etilmesi ve ondan gayrı 10.000 ruble miqdarında cerime tölemesine dair hüküm çıkardı. Oktyabrның başında hükmünü kısmen yumşatıp onu 4 yıl ve 11 ay umumi rejim koloniyasında kalmasına hüküm etti. Baluch'nun imayesi ve hukuk koruyucular o Ukrayna tarafdarı olğanından repressiyalar kurbanı olğanını düşüneler. Roman Sushchenko Moskvadaki Lefortovo Taqiqat tevqifxanasından ceza çekecek yerine yollanıldı. Bu haqda UA TV'ge Ukrayn Mabyosu'nun Avropa İnsan Hakları Mahkemesindeki temsilcisi Mark Feygin haber etti. Qaysı bir koloniyaga yollanılğаны ve şimdilik ne yerde bulunğаны hakkında belli değil. Информация более-менее подтверждается. Malumat az mı çok mu tasdiqlanıla, gerçekten de hapishaneden kele. Roman etap etildi. Ne erge, ne vaqt ve nasıl gibi suallerge bir türlü malumat olmağını için vaxtından evvel aytmayacağım. Benim malumatım hapishaneden, açık ilanı ise federal hizmet yapmağa gerek. Bekleyeceğimiz ne vaqt yapacaklarını. Ukrinform haber agentliginin Paris muhbiri Roman Sushchenko Rusiyada casusluk yapkanında qabatlanıp 12 yıl şiddetli hapis cezasına mahkum etildi. Rusiyanın maxsus hizmetleri 2016 senesi sentyabr ayında onu yakaladı. Aman 40 memleket Ukrayn jurnalisti Roman Sushchenko'nu azat etmege talabıyla Rusiyaga müracaat etti. Kreml'nin siyasi mabyosu Oleg Sentsov Sakharov adına Avropa mükafatına 3 finalistten biri oldu. Bu haqda Avropa Parlamentinin saytında haber etili. Diğer iki mükafatqa ideyası olğanlar Marokko'dan cemaat faali Nasser Zefazavi ve Akdeniz'de migrasiya etkenlerinin qorchalağan 11 hükümetke bağlı olmagan teşkilat. Laureat oktyabrның 25-ında saylanılacak. Sakharov mükafatına Ukrayn siyasi mabyosunun namzetini Avropa Halk Firqası kostardı. Bu mükafat insan hakları ve serbestligini qorchalağan şahıslarga ya da cemaat teşkilatlarga berili. Bu mükafatның laureatları Nelson Mandela, Birleşken Milletler Teşkilatı ve sınırsız muhbirler yani Reporteri bez granic olğan edi.
Русияге қаршы санкциялар бу Авропа Шурасының парламент ассамблеясы адалетсізлекке көз юма жағыны ифады еткен екене баста. Боқта Страсбургта пассеку сессиясы черчевесінде кечірілген мұнақашалар вақтында чех делегациясын темселжесі Франтиша Каприева білдірді. О ерде Русияге қаршы көрсетілген санкцияларын тоқтатылуы ақында қарар бақыла. Украина темселжесі Ирина Геращенко есе Русия песханелерінде қанунсыз суреті тұтылған Украин саяси мобюслері қында хатырлатты. Мұнақашаларға Олег Сенцов ве Роман Сущенконың мектуплераны кетірді. I would like to remind all of us that in 2015 we voted for a resolution. Эпімізге хатırlatмаға истердім ки 2015 сенесі Олег Сенцовның азат етілуіні талап еткен қарарға қол тұтқаныдық. Бүгінде о Русия псханесінде оледемеге мүмкін. Русия Федерациясы саяси мобюслерінің азат етілмесі үшін бір түрлі әрекетлер yapmadı. Қырымны да Украинаға қайтармады. Донбасста кенді аскерлерінің де керек чекмеді. Емен 17 ұшағының қазасында өз қабатыны да танымады. Башар Асадың режимінде де қол тұтмаға девам еті. Сөз береді Скрипалер зерленмесінде өз әлақасыны да редеті. Алмания, Франкистан ве Бірлескен Девлеттеріндегі сайлауларға да кірішмеге девам еті. The Russian government keeps ignoring numerous resolutions concerning the annexation of Crimea. Русия Федерациясы Қырым илхақа аққында бір sıra қарарларыны ве Украина шарқындағы женкіні назар итибарына алмаға девам еті. Бұның или әм мемлекетінде, әм мемлекет тышында инсан ақыларыны да бозмаға девам еті. Русия 2014 сенесі Қырымны илхақ еткен сон Авропа Шурасының баш ассамблеясында рейберу вақында мариум қалды. О вақыттан берлі Авропа Шурасының бюджетіне үдерет бермеге тоқтатты. Ассамблеяның Украинаға Қырымның қайтарылмасындан ғайры да Украина шарқында орбита жавузының тоқтатылуы ве Украин саяси мобюслерінің азаты төлеві де қошылды. Амма Авропа Шурасының баш ассамблеясы қабыл еткен қарарларының бір мадесі біле Кремль еріне кетірмеді ве наразылық оларақ пассе сессияларында иштирак етмеге рет етті. Сергей Лазница, Украин режиссерінің Донбасс драмасы Оскарның лонг-листіне кірді. Намзетлік әжнебей тілді ән фильм. Он учілев хада фильм қараманлары Украинаның ишғал етілген шарқ топрақларында олып кечкен вақалар ақында тариф етелер. Оскар фильм мұкафатының намзетлері январының 22-сінде илан етілежек. Январының 24-інде есе халиплер мұкафатландырылажақ. Екатерина Чарыни Аргентинада кечірілген яз генчлер Олимпик ойынларында Украина жейма тақымы үшін бірінші алтын медальны әлде етті. Ярышларының екінші күнінде Украин қылычы айры ярышта ғалип болды. Финалда Украин спортчысы Гонконгтан Кайлин Синьянсе ярышты ойын 11-9 эсабынен екінленді. Бүгінде Украин спортчылары енді 2 медаль қазанды. Кеченлері дзюдоджи Олег Веридыба Украина үшін 2018 генчлер олимпиадасында ilk tunç медальны қазанғаны ақында хабер етілген еді. Буэнос-Айресте кечірілген генчлер Олимпик ойынлары октябрьнің 7-сінден 18-іне қадар девам етежек. Украинаның 22 спортчы шатынды 55 атлет темсілеті. Құрметлі серджілер, бұл дақиқаға бұл сонғы хаберіміз еді дадачо хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV иле олыны сағылықнен қалыңыз көрішкенже.